please say something? Yes. Something about your mic. 1, 1, 2. Eye connector. There are 2 mics here. And we did 2 setup. It makes sense. 1, 2. Yes. Mama, please say something. 1, 1, 2. Says it right. Masha something, ma? 1, 1, 2. Okay. We can start. They're both good. Okay. Siyabingelela igama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Thank you so much for tuning in. Igama lami ngingu-ST wakwaDlamini. Sibonga kakhulu bazalwane for taking your time ukuthi nibe nathi la kule show yethu. Njengoba ngihlezi ngisho ukuthi umzalwane ula usendaweni eright kakhulu ila uzoba revived khona. Siyabonga and thank you so much for your support. If you did the first time here, make sure that you subscribe, you share, you comment, you like, and even become a member. Because bless cool. So before we start the show, can we pray along with us ula pekaya and then Mrs. Singena kwi ngqoqo yethu yanamhlanje. Baba igama lika Jesu Kristu waseNazaretha, siyathandaza siyakubonga uNkulunkulu wethu ingcwele, ulungile kakhulu futhi uyababazeka. uNkulunkulu ke omuhle, uNkulunkulu wethu ingcwele egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. We thank you, Father, uNkulunkulu wethu namandla ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. We pray, oh God, that even in this conversation, uNkulunkulu ingcwele, impact your people in the name of Jesus Christ. We thank you, Lord, ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Mom, sabingelela. Amen. Amen. Yeah, finally. We thank God. Amen. Niyaphila kodwa? Hayi siyaphila kakhulu ngomusa. Thank you so much, ma'am. Maybe for someone who's seeing you for the first time, can you give us your intro? Angazi, which language you comfortable with? Yeah, isiZulu. isiZulu is right. Yes. Okay. Mhlawumbe umuntu oqala ukubona, mhlawumbe usiphe nje introduction yakho, ma'am. Okay, mina igama lami ngingu Cynthia Babantuli, and then I'm a pastor. Ngidila ngama souls. I'm a soul winner. Yes, mina ngenza ama outreaches nama open air. Okay. Yes, okay. And then sometimes ngisiza namasonto mangabe uyazi uministry unama challenges. Yeah, true. So uthola ukuthi bayang invite mhlambe ukuthi sicela ukuthi uzosiza ngapha. Yeah, so for ama revival. Yes. Mina umsebenzi wami lo, that is So my mostly wayenzela kuphi? Everywhere namanje uNkulunkulu mangathamba eCampton Park nyaye. Ama open air ngwenza everywhere, ama outreach everywhere. So yenza kanjani, like ubeka speaker noma nje uya kubantu nje individual? Yeah, mangabe ngibeka speaker then bese ngiyashumayela. Okay. Yes, ngiyawushipa, ngiyashumayela, then maku outreach ngiyo le sometimes uthola ukuthi invite abafundisi siya kuma park or next time sizoya e-stadium. Sizoya soon sizoya e-stadium sase Pretoria West. Wow. Yes. Wow. So why we thole kanjani le mandate le yama open air? Le mandate yama open air kanengi, thank you for that question. Yeah. Kanengi abafundisi bayayisaba. Yeah. Because ngaphandle ziyabuya it's difficult. So mina ngaqala ngayenza ministry, ngathola indawo, and then I build a structure. Okay. Ngakha lapho, and then ngaqala, but abantu bebangizi. Being fellowship nabantwana bami, only to find that uNkulunkulu ngithumeze kuleyo ndawo ukuthi ngiyokhulekela leyo ndawo, because le ndawo it was cursed. Beyiqalekisiwe, abantu bebangasebenzi, bekunama into eziningi, ne crime beyiphezulu.
so ngaqala ukuthi every Wednesday ngiye ngiyokhuleka, Sunday service iyangena kodwa abantu bebangizi. That's why ngithi ministry unama challenge until umoya ingcwele ukhuluma nami ukuthi hamba uyosusa le structure lesa. Hamba uyosusa le structure lesa, wena kahle you must go and win souls outside there. So ngaqala khona lapho ke, and it was so difficult, but now ukutshela iqiniso ngiya enjoy because ekuqaleni benga understand ukuthi why uNkulunkulu athi ngeke isonto ngihambe ngiyosebenza estradini, yabona, because futhi kaningi mase siyeqinisweni abantwana bakaNkulunkulu mawusebenza estradini abakuthathi serious, kanti abazi ukuthi uwe obaluleke kakhulu. Because uthola ukuthi uNkulunkulu ukuthumeza, for example, athamba uyethembisa uyokhuleka endaweni eso, kanti kune stronghold kuleyo ndawo. For example, kuleyo ndawo la bekangithumeze khona bekune stronghold abantu bebangasebenzi, bekunenyoka ephethe leyo ndawo. Mangikhuleka mina bengiyibona until uNkulunkulu waze wa deliver leyo ndawo, and then bantu bathola umsebenzi, izinto zavuleka, wangisusa kuleyo ndawo. So uthola ukuthi umfundisi uyeza, ngathi I wish ngathi abantwana bakaNkulunkulu nezinceke bangayi-understanda lento leyo, ukuthi umuntu makeza endaweni azoyenza i-revival agezi ngoba azofuna abantu, uza ngoba uNkulunkulu amthumile. Thola ukuthi there is a stronghold kuleyo ndawo. Yes, kune altar eya buildiwa kuleyo ndawo. Makaza azokhuleka uzobuilda, mina ngihamba ngibuilda ama altar. So and you see it's a difficult thing. It is. That's why ngithi until I understand ukuthi kahle mina ngubani, then ngaqala khona manje ngiya enjoy. Anginandaba nokuthi angitholi tithe, anginandaba nokuthi anginasonto. Udila naleyo muscle winning nje, just winning their souls to Christ. Yes, ngidila nama soul winning. Abantu mabasindisiwe, I make sure ukuthi endaweni leyo kunomfundisi engimaziyo ukuthi bona uhleli kahle, uhamba kahle noNkulunkulu, ngoba manje ngithi sekuhlangana. Then abantu labo ngibathumeza kuye. Mangishumayeza beza kimi bathi mfundisi manje siyaphi, ngithambana endaweni ethize, but kakhulu ngibafundisa ukuthi babe a good relationship noNkulunkulu. Yazi mawune good relationship noNkulunkulu ne uzokhuluma nawe, uzokhomba ukuthi hamba uye endaweni eso. Yes. Uke wafezela nanenye testimony yakho la uNkulunkulu akukhiphe khona okanye la khambise khona mhla sithola umlayezo wakho, maybe nayo mhlambe can we go through nakuyona the journey of your life, the journey your walk with God, nje kuzo zonke izinto osudlule kuzona, ngoba ngiyakhumbula nje ukuthi unanencwadi, angazi noma incwadi yakho nayo i-container yonke lento owadlula kuyona, mhlawumbe ungasithatha usibeke nasohambeni lakho nje. Okay. Mina mangisakhula abazali bami bashona bengina 4 years. Lesikhathi bashona I was 4 years old, and then abashona boyi-2 ngonyaka oyi-1 balandelana ngamaviki. Okay. So umamkhulu wami wangithatha wangiletha ngapha ePitori. Unfortunately umamkhulu zange angikhulise, ukhona omunye i-family member uyeweza wangithatha wathi yena ucela ukuyongikhulisa. Kanti according to my understanding uthando lokukhulisa umntwana ongasiwabo belingekho, because kula ngahlangana khona nama abuse amaningi, all types of abuse, economic abuse, sexual abuse, every type of abuse. Bengishayiwa every day, bengeke ngikhona ukuyodlala estradini nabanye abantwana, ngiyashayiwa kuthiwa ngiyokhuluma amanga, ngiyobatshela ukuthi bona bangenzani esikolweni makuphuma ama trip angibhadalelwa, sometimes kusebusika ngiye esikolweni ngihamba ngeinyawo anginayicathulo. Enye into encane nje uyashayiwa, and then
abantu babhekile abomakhelwane nabantu nje estradini babhekile ukuthi hayi lo abamthandi akunathando wazi ukuthi la kunganathando khona umntwana uba i-victim everywhere so because la ngikhulela khona bekunganathando lento le ya escalatela kubomakhelwane nasestradini so mawuhamba endleleni uzohlangana nomfana ozokudonsa I remember elinye ilanga bengibuyothenga ePitori sidla amawodwana ngazi so bengiphume ukuthenga amawodwana and then umunye umfana wase next door wangidonsa wangise ehlathini fortunately makathi uyangirape kwathola ukuthi akakhoni ngiyamphunyuka ngiyabaleka wangishaya ngavuvuka ubuso lobo amehlo avaleka so ngabona ukuthi lo muntu uzazangibulala ngathi yazini asambe sendlini man uyeke wenza lento yenza ungishayela estradini sahamba bengazi mina ukuthi before siye ekhaya siyoyenca i-main road and bese kumnyama yes so masenca i-main road kuvela imoto ngithi zikhanyisile imoto lezi amazivela abona ukuthi zikhanyisile akafuna ukuthi bambone ahamba nami wabaleka mina ngaphunyuka ke ngabalekela ekhaya kwaba kusinda kwami and then let's two after the same year after ngathi boma 2 months 3 months ubhuti wakhe wenza the same wangithatha wangifaka wangisa esigangeni naye bengilesa sikhathi masakhula besithanda ukucula lamakhwaya amakhwaya wemishado wamakhwaya wesonto yes bengiphuma lapho so lo bhuti lo wangidonsa wangisa esigangeni kunelinye idamu wafika wathi kimi manje si2 esigangeni wathi khumula ungene ngapha ngaphakathi kwale damu leli mangifaka inyawo zami ngezwe ukuthi kuhamba kuneinyoka ziyahamba la ngaphakathi emanzini so ngabona ukuthi la musingizofa ngizobulawa ilinyoka lezi ngathi yazini asambe sekhaya phela wase next door ngathi asambe sekhaya masifika fuze singena kibo before siya la mina ngihlala khona ngamphunyuka futhi ngabaleka ngicabanga ukuthi uNkulunkulu bekangisindisa lapho ngabaleka ngangena ekhaya so wathi makathi uphethe impahla zami phela ngihamba ngincune estradini waphosela impahla zami ejardini ngabe sengiyangena ke ejardini ifamily zangithi ikhulume next siyayithulela nje yeah and then ngafila ukuthi this is too much ngahamba ngaphindela kwamamkhulu wami kwathola ukuthi sekunento bathi rejection seyangilandela le rejection yangilandela ngaba nomntwana kwaba nengcabano nyana ngahamba ngaya eMpumalanga mangisempumalanga I remember elinye ilanga ubhuti wami ngimlandelayo wathoma wagula ngengqondo bamthatha bamisa kwelinye isonto bathi St John so elinye ilanga manje lapha ke ufuze ukuthi niyahlala bayanipha amahlalo kodwa ukudla fuze nina nizibone so elinye ilanga ngiyekhaya ngithi ngiyofuna ukudla ngicela ubhuti wami ukuthi bangithengele ukudla basithengele ukudla mangifika ngithola kunamuntu mangiphindele emuva manje ngiyacabanga ukuthi anginanemali yokugibela yokubuyela la ngibuya khona ithi khona umunye ubhuti besonta nayo lapho asebenza eDryclean ngithi hayi ithi ngiyobheka lo bhuti lo ngimcele angiphe imali yokugibela lo bhuti lo wanginikeza 25 rand wathi akanamali wanginikeza 25 rand i20 rand yephepha ne5 rand bengigcoka isikete esimhlophe ngifake esikhwameni ngiyahamba ngilanda umunye usesibe besiya endaweni eyi1 so mangiya kulosi la usesibeka khona fuze ngence iskontiri i-Third Road and then ngiyohamba nyana kuyisiganga nyana nje but akunayihlahla ku level nje so mangihamba lapha before ngihlangana nomunye ubhuti wathi uyangishela ngithi wakwabona mawune stress isikhathi salezi zinto awunazo lo bhuti lo kanti uyongilandela mina angibheke emuva ngibheke phambili
lo yamaceda unginikeza imali ngiyifake esikhwameni lo bhuti lo ungibhekile mase ngisesigangeni ngiyezwa ngiyasindwa la ngemuva mangijika ngibheka ngithi lo bhuti lo uphethe umeso omunye a sharp knife athi le khona la kule idamu kodwa belinganamanzi athi lala khona la lo bhuti lo yawazenzela ngami wangidlwengula lapho makaceda wathi ungavuki hamba hayi wabaleka yena mina ngasala mangibheka ngiyacabanga ngepolice station lo muntu angimazi and mangiyobatshela ifamily akunamuntu ozongilalela because bese ngine feeling yokuthi i-rejection nginayo akekho umuntu ongilalelayo akekho umuntu ongizwayo mangikhuluma sengikhuluma mangayazi mawintandani enye nenye into oyikhuluma umamanga uyaze bakubiza ngamagama benzani yonke into le bafisa ukuyenza ku so mangiyacabanga ukuthi kuyafana mangiyokhuluma akunamuntu ozongilalela ngahamba hayi ngazithulela zange lento le yangidla ena lezinto lezenzani zikhosa ienga ngahamba manje bengiluka amadoil lezinto lezokuhlobisa lisi ukuhlobisa nasemasofeni yakhumula kwaba nesinye isikhathi abantu bebazithengisa kakhulu dala ngabe ngiyenza zona ngenza imali ngazo ngizibhadalela school fees so elinye ilanga manje fuze ngiyostocka ngiyabona ukuthi stock osiphelile ngiyagibela ngeMarabastad besese dangerous ngeMarabastad ngifika ngiyathenga lezi zinto lezi ngibona umunye ubhuti bengifunda naye mangisese ngapha ePitori siyahamba before ngena ku market kunelinye ibridge kune green lapho siyalapho sohlala lapho masihle lapha kuvela abanye abobhuti abayi3 omunye uphethe umeso omunye uphethe abayi2 baphethe umeso oyi1 uphethe isibhamu lo wesibhamu uza kimi ukhomba mina athi uyangena khona la angingenise kwelinye ihlathi khona lapho lo bhuti lo yanaye angidlengule yo yazi mangisuka lapha akunamuntu ongamtshela lezi zinto lezi seziyangidla ngaphakathi yazi senginomunye umuntu sengine manje mangisese khona lapho elinye langa bengiphume esikolweni bengifunde high school mangiphume esikolweni khona omunye umfana angithi leso sikhathi bengingakasindiswa bengihlala naye lo mfana lo ngarealize ukuthi hayi akenza into ezi right ene mina ngiyasonda bengisasonda leso sikhathi bengingakasindiswa ngaphuma kuye so elinye langa ngihlangana naye ngiphuma esitolo lo mfana lo uyangidonsa ungisa uyabona indlu make yakhiwa yahlala abantu yaphinda yaphulwa futhi ungisa lapho lo mfana lo uyangidlwengula hawo Nkosi yami yo lezi zinto lezi angenza ukuthi ngibe neenga ngathoma ngazonda abantu ababo baba yazi ngaba nenye enga nje umntwana mbe ngimshaya every day because of ienga angithi manje lezi zinto lezi ziyangidla akunamuntu ongingamtshela ngakhula vele ngimuntu oneenga elinye ilanga futhi I remember inkolo bezivaliwe ngithi ithi ngiyovakashela umamkhulu ngiyahamba mangifika eBhele Ombre ngithola itrain imile mina ngumcabango wami ngicabanga ukuthi le train yeMabopane kanti le train ayiye eMabopane ngiyagibela itrain le train le kanti ayinamuntu mina ngifike ngazilahlela ngithe mangifika ngayibona ngathi iseduze nokusuka angithi yakhomba iyalight ngazilahlela ngaphakathi kwayo kanti akunamuntu ene le train ayiye eMabopane iye Volmatin omunye ubaba kunomunye ubaba lapho usebenza eMetro Rail athi hey we follow ngithi hawu ngiyohlika kanjani ngoba itrain iyahamba athi mawungahliki sekayangithreathena lo baba lo mawungahliki ngizokuthatha ngikulahlele lapha esporweni or mawungahliki lo baba lo angithreathene khona lapho angisazi indaba zami mangithi ngisathukiwe ngisamangele ukuthi kwenzakalani lo baba lo yanayo uyangidlwengula hawo Nkosi yami
mangifika kumamkhulu angikhona ukumtshela naye because umamkhulu wami bekumuntu othanda ukuthethisa kakhulu and then manje bengakhona ukunderstand ukuthi yena uzongibelieve or angeke angibelieve because bese kunjalo ukuthi efamilini mina into engiyikhulumayo hayi abayithathi serious because of manje sengine rejection sengine anger yo hayi ngithule umamkhulu ngingamtsheli lento le ichubeke ingidle kuye ngiphasa umatric ngiloko nginjalo ngumusa kaJehova ngiphasa umatric and then mangisuka ngibuye ngapha ePitori so 2001 uNkulunkulu angifikele ngithatha uJesu njengenkosi nomsindisi ngoba fortunately umamkhulu wami bekasindisiwe so ivangeli belishunyayelwa kakhulu and bebashumayela nasetrainini hayi ngithatha uJesu and then yazi mawusindiswa khona ezinye izinto ezi automatically uNkulunkulu uyazisusa uyakudeliver kizo but lay engayona isale so makuloku kuya because benganaso isikhathi sokudlala bengifunda iBhayibheli ngoba manje bengifuna uNkulunkulu bengibona ukuthi uNkulunkulu ngimfuna kwamampela because izinto zami bezingahambi kahle I remember mangiceda ukuphasa umatric ubhuti wami bekathi uzongisa ecollege for teaching ubhuti wami washona November January fuze mina ngiye ecollege so manje izinto ngiyabona ukuthi ayi asihlangani yazi mangithi akuhlangani next kuzomunye usesathi hayi epolice station bafuna abantu ngihambe ngepolice station ngihambe ngiyoreserve you won't believe ukuthi ngareserve for 15 years usebenza as a reservist ngisebenza as a reservist and not just a reservist yazi kunokwabanye abantu ma reserve kodwa baya ngaleso sikhathi mina bengi full time 15 years akuna office ezangeke ngisebenze bengoccupy office ne uzobona ukuthi engayenzani bengoccupy office ngisebenze office let's say for example i-detective office ngisebenze le office lebathi le office le yakababa le but makuphuma ama post ngizoyi-applyela mina ngeke bangithathe bawuthatha umunye umuntu lo muntu makeza fuze mina ngimfundisa umsebenzi so lento le yaloko ichubeka ngathenda ama interview more than 20 ngoba bengathenda ama interview i2 ngapha wephoyisa ngapha uclerk so every year ngathenda ama interview ka2 but akunanto eyenzakalayo and ngapha ngiyakhuleka very very serious. So I'm sure abantwana bakaNkulunkulu they will learn ukuthi makune something especially mawune enga noma ungakhuleka kangakanani kuyafana. Yeah, until you release lezi zinto leza ezibophile lezo zibophile lela findo lelo libophile. Yeah, kula kuzinto zakho zizohamba kahle because uNkulunkulu I remember there was a time bengikhuleka ngizwa ngathi umkhuleko wami uyafika ezulwini but there was a time bengikhuleka ngizwa ngathi ushaya amazenke ubuya ushaya phansi bengithatha ama fasting like nobody's business bengwathatha ama fasting bengifunda iBhayibheli kodwa ngine enga bengine enga and la bengisebenza khona bengisebenza nabo baba ngisitshela ngibatshela ngithi abo baba ngiyabanyanya mabacala bangikwatisa ngithi ungangikwatisi ngoba abo baba ngiyabanyanya bebaza abo baba bengisebenza naye ukuthi lo is a hard worker mara ungamnyanyisi just imagine and ngapha ngumntwana kaNkulunkulu until uNkulunkulu azacala ukukhuluma nami ngeenga ukuthi wena you need to forgive. Yo, Thabani, it was so difficult for me. Bokumtholo omunye onzima kabi lo uNkulunkulu ebekafuna ukuthi nguyenze bengizwa ngathi uthathe elinye litshe olibeka phezulu kwenhloko yami because
labantu laba ngibaxolela kanjani abantu abangidlwengulile abantu bebangishaya bebangidima ukudla nginama false la ngesibanga sokuthi bengishayiwa without a reason mabavakashele abantu mawuthi ngicela ukudla uyashayiwa abantu laba bayophiwa ukudla wena ngeke uphiwe ukudla umntwana makeza kuwe athi let's say for now baba ngicela ukudla uneyivakashi uyomshaya mina bengishayiwa so uNkulunkulu makathi ufuze uqolele ngakhala umunye umkhalo ngathawa baba ngiyoxolela kanjani labantu laba abangenze so bangidlwengula benzani and most of them angibazi labantu abangidlwengulile engibaziyo by 3 the rest angibazi ngidlengulwe kanengi ngikubalele maybe 4 but ngidlengulwe more than 7 times so it was so difficult for me ngaqhubeka but umoya engcwele mangikhuleka ukukhuluma nami ukuthi forgive so kwenzakala elinye ilanga ngavakasha kelinye isonto eSoshanguve and then umfundisi I remember it was a Mother's Day lo baba lo ngicabanga ukuthi uNkulunkulu beka msebenzisa ngempilo yami for that day ubaba lo wafundisa ngeforgiveness wangena yana kabanzi kiyo washo ukuthi yazi ubaba lo wathatha every area ukuthi ngiyazi ukuthi abanye benu wathi abomama ngicela nisukume wathi angiyazi ukuthi abanye benu nidlwenguliwe ngiyazi ukuthi abanye benu niyashayiwa every day abanye nisameliswa ibhamu abanye but uNkulunkulu ufuna niqolele and then ngasukuma ngashaya elinye ikhanda wathi ngicela ukuthi utshela uNkulunkulu ukuthi bonke laba ngiyabaxolela bonke laba abangizwisa ubuhlungu bonke laba abangidlwengulile abayenze yonke into ngiyabaxolela it was not easy to say those words it was not easy but ngazitshela ngathi yazi yini lento le angithandi lento sengiyiyo manje angithandi ngatshela uNkulunkulu ngathi baba ngiyabaqolela yazi ngakhala ngaphathwa ikhanda lo baba lo wathi bonke abaphethwe ikhanda izani ngizonikhulekela saya wasikhulekela hayi ikhanda lathula ngacabanga ukuthi I'm delivered kanti lento le isesekhona uNkulunkulu unqamulile kusesekhona so elinye ilanga ngathi ngisesontweni la mina bengisonta khona umfundisi wathi bekenza icounseling so anceda umunye usisi lo sesilo bake ba try ukumdlwengula and then lo sesilo lento lo yama affect yana abamdlwengulanga ba tryile ukumdlwengula so manje kweza lo baba lo wa try ukumdlwengula azofuna icounseling wacela umfundisi hayi mina ngikhona ukukhansela lo muntu lo umfundisi wathi hayi uzomkhansela uNkulunkulu uthi umkhansela so manje umfundisi Sunday washo-ke wasitshela-ke ukuthi no bakhona baningi ngapha uNkulunkulu ngitshele ukuthi baningi sukumani at that day it was so difficult bekunzima bekunzima kubhlungu wathi ngicela ukuthi wathi abanye benu banike abantwana banishiye nabantwana abanye benu bandlwengulile abanye batry ukundlwengula abanye bayanishaya banikhipha amazinyo banikhiphe ini ngicela ukuthi nitshele uNkulunkulu ukuthi baba siyabaxolela ngasho kodwa bekunzima but ngasho ngamtshela uNkulunkulu and then ngasho ukuthi ngiyabaxolela and ngicela ukuthi ungiqolele ukuphatha amagqubu ngoba uNkulunkulu wena uJesu wasixolela izono zethu nami ngicela ungiqolele ukuphathela abantu bakho amagqubu ngoba babunjwe ngomfanekiso wakho ngasho ukuthi nami ngiyabaqolela and ngiyabakhulula and then ngasho futhi ukuthi nawe baba ngicela ukuthi baqolele ngoba abakwazi lokho abakwenza njengoba uJesu washo esiphambanini I was delivered that day. I was delivered. Ngaqala ukuhleka nami ngafana nabo bonke abantu. Ngaqala yazi insindiso imnandi.
ejeswini kumnandi ngacala ukuzwa ubumnandi bensindiso yazi mangiwoshipa yazi sengikhona ukubona nama angels sengikhona ukuzwa ivoice kaNkulunkulu sengidelivered sengiyezwa ukuthi sengiconnecte nezulu manje sengiconnecte nezulu so ngabona ukuthi ya ukubamba amagcubu akukho right and then uNkulunkulu wanginikeza uMark 11 bengicela sifunde angazi isikhathi sesekhona khuleka ma okay ngicela sifunde uMark 11 okay 25 ne so uNkulunkulu wanginikeza yona ukuthi mawuqolela nami ngizokuxolela and mawuqolela labantu laba nami ngizobaxolela yeah so ngizofunda iNLT wena uzosifundela ngiyazi uthanda ukufunda iNIV yo but when you are praying first forgive anyone you are holding a grudge against so that your Father in heaven will forgive your sins too. It's Mark 11. Yes. Verse chapter 11 verse 25. 25, yes. And when you stand praying, if you hold anything against anyone, forgive them, so that your Father in heaven may forgive your sins. Yes. When you stand praying, when you stand praying, holding something for someone, forgive them, so that your Father in heaven may forgive you. So yabona ukuthi uNkulunkulu akasebenzi ngoselfish ufuna mina ngibaqolele ukuze naye akwazi ukuqolela mina. Start with you. Yeah, iqala ngami. So forgiveness isebenza ka so awupholi ungaka forgive. You forgive first then healing after. So uma ungakaqoleli wena ufuna ukuthi uNkulunkulu akupholise angeke uphole. Uzohlala unamagqubu uzohlala unforgiveness unforgiveness ivala iminyango. Mina ngibone ngempilo yami ivala iminyango awubi nepeace always and now it's like you are worshiping those things or you are worshiping those people because lo muntu lo mbambela amagqubu mombona lento le iyavuka. So that means when you are fighting the battle for yourself and the battle is the Lord. So uNkulunkulu that's why afuna sibaqolele ukuze naye akwazi ukusiqolela. That's why most of the Christians that prayer le ethi baqolele ithini usiqolela amaqala njengoba nathi baqolela abasonayo abayikhuleki because of the spirit of unforgiveness. Siyasihlupha ngidlule lapho ngiyazi. So uNkulunkulu wangihambisa lapho wangifundisa ngeforgiveness ukuthi abantwana bakhe abaningi izinto zabo abakwazi ukuzifinyelela naye akakwazi ukubafinyelela ngesibanga se unforgiveness. Silimele asikhulumi ngomuntu olimaze ngento encane mhlawumbe unyathela amakhonsi into enkulu. uNkulunkulu akaqali ukuthi lo muntu loya ukwenzeni. Uqala ukuthi wena ubehavior kanjani. Yeah. Sizofunda the last one Matthew 18. Matthew 18 verse zoyiqala ku 21. Okay, Matthew 18 verse 21. 18:21. Yeah. Then Peter came to him and asked, Lord, how often should I forgive someone who sins against me 7 times? 22. No, not 7 times. Jesus replied, but 70 times 7. So,
And then ukuya enzansi uNkulunkulu ufundisa the selfish servant. I-servant le eya bekathi uqala utry uqoqa ikweleti zakhe kulabantu abamkweletayo. And then wabamba i-servant yokuqala. iBhayibheli ithi the master wabamba i-servant yokuqala wathi uyomthatha nefamily yakhe yobafaka ejele. And then this servant iBhayibheli ithi he kneeled down waqela uqolo wacela ukuthi amcolele. iBhayibheli ithi lo master lo wamqolela wasula ikweleti zakhe. Kodwa that servant yena maka yohlangana ne-servant yakhe ekweleta yena azange enze the same thing. Yena wamthatha wenzani wamfaka ejele ku-the jailers bamtorture. And then abantu kanti babhekile abantu bahamba bayotshela the master ukuthi hey phela lo muntu lo wena umqolele wasula ikweleti zakhe kodwa yena uthethe umuntu wamlahlela ejele ukuthi ama-jailers bamtorture. The master wenzani wakwata wahamba wayomthatha wamfaka naye ejele ukuthi the jailers bamtorture. uJesu athi kuzoba njalo nangomuntu ongaqoleli ku the kingdom of God. Yebo. So kusho ukuthi ezulwini uma ungaqoleli indaba yakho abayithathi. Ngiyamajina nje ukuthi waxolela after yonke le more especially the relative and ifamily ayizange izihandlishe the issue le yakhe lo mfo wakurepa kodwa manje or relative azange bayihandlelisa because ngathi mangibatshela ubhuti wakhe wathatha ibhande wangishaya. So yaphelela khona lapho emoyeni nje yaphelela khona lapho. Baphi manje bakhona lo wangidlungula washona. Okay. Lo bona basesekhona kodwa laba bebang abuse laba bangithatha kumamkhulu wami nabo bashona kodwa akusidala abashonile kodwa bese ngibaxolele bese ngibayenzela izinto mangiphethe imali ngibayenzela whatever le umoya ongcwele ungithasha ukuthi ngibenzele. Bengibaxolele kwamampela yazi umuntu mawuzathi umxolela mawumbona uyahleka. Wena bebethini bona mhlambe everything angithi umuntu yazi sizobuyela ku Matthew 18. Yazi uJesu why athi 70 times 7 because uJesu uyazi ukuthi bakhona abanjalo abazovele always bona bakulimaze always bona umsebenzi wabo ukuthi bona bakulimaze. So umuntu onjalo everything is normal. Akaqolisi noma abona ukuthi wena umqolele hayi everything is normal. Uyithatha kanjalo ukuthi hayi ene abanye bayithatha ukuthi akanabazali uzathi ungikwatelelana. Uyayibona manje. So manje uNkulunkulu yena akasebenzi kanjalo. uNkulunkulu usebenza ufuna ukuthi sicolele. That's why uJesu why demonstrator esiphambanweni in the midst of that pain khona kuleyo pain uJesu wathi baqolele ngoba bakwazi abakwenzayo. Uyayibona. So uyaphola ngaphola yazi ngiyabona ngiyahleka khona manje. Ngibuka lento le lamaripha semaningi kangaka and abantu abahlukene and buya ngathi lento bilokhu erecurra ilandeliswa enye njalo. So laba abanye bona vele kungabantu vele bekungasiba ama relative bengabantu nje bakade do you think yini ebiba drawer okanye biba attacha kuwena ukuthi bakurape? Mina ngicabanga ukuthi ile anger ebenginayo beyivula umnyango for the devil. Ngicabanga ukuthi ile anger because kwasuke yona yasuke ya manifesta njenge rejection. Ne
ngathoba ngacala kwaba ngaba ku rejection vele ngizazi ukuthi hayi mina vele akunamuntu ongifunayo akunamuntu ongithandayo and lento le ngahlala nginayo la engqondweni ukuthi mina vele akunamuntu ongithandayo akunamuntu nami anginandaba nawo yayibona so ngicabanga ukuthi yona lento le yiyo beyenza ukuthi lento le seyiba ngathi curse manje seyiba ngathi curse ngifuna leyo nto le because ngiyangizwa abantu abaningi athi manje kuyenzeka le nto le inayo ukuthi ngathi ngalokho ifuna ukuphinda kodwa ngifuna unokuza kule khona umuntu othola ukuthi ureshiwe and ufeel pain wena ureshiwe ngabantu abahlukene kodwa wakwazi ukuthi uyimele yonke lento le lo munye uthi ureshiwe umuntu oyi-1 and usebona ngathi umhlaba impela sekubhedile lokho kwangempela nokuthi ukuthi mhlawumbe kumele angayifeeling leyo pain ukuthi ureshiwe sometimes si-tolerate pain ngendlela ezingafani kodwa ngibuzela kule point le ukuthi nangumuntu manje ureshiwe and uyayizwa pain into kanjalo usareshiwe kanye and it's difficult and it's hard even empilweni yakhe mhlambe sithi nangu uyafika la kuwena athi ngicela ungisiza ngiqeda ukureshiwa ungathini to be honest ngizomtshela iqiniso ukuthi yes I agree ukuthi kubhlungu I agree ukuthi uzubhlungu kodwa sicala la ukuthi ukwazi ukuphola uqhubekele phambili ngempilo qolela lo muntu loyo lo muntu lo umkolodi next umkoloda ukumqolela ukwazi ukuze uNkulunkulu akwazi ukukupholisa ngaphandle kokuqolela lo muntu loya angeke uphole i-rape injalo injalo yona because vele kunjalo uthola ngathi umhlaba uphendulekele and then abanye vele bafuna nokuzibulala abanye bafuna sekunabanye abaningi sengibanikeze i-counseling yeah but iqiniso lona ukuthi uqolela lo muntu loya uyamcola isho ngomlomo wakho ukuthi baba ngiyamqolela bafowethu sihleli naye uMamsinta esinaye khona la about istory sakhe sempilo ngathi ngiyabona ukuthi wabhala nencwadi yes yeah and incwadi yakho ikhuluma ngaso sona lesi story yes incwadi yakho mhlambe uyibhale nini mhlambe usithatha usibeke nangayo uyibhale nini yaphuma nini nanokuthi abantu bayithola kanjani mhlambe abantu abangafisa ukuthi babe nayo incwadi ngibhale 20 ngayicala 2018 okay but yona yapublishiwa 2020 ngoJune nge-30 zaka June okay and then kwamanje yena ngisaziphethela kimi yes ngisazithengisa mina ngisamele i-distributor ukuthi yona ingitshele ukuthi ngisa kuphi nakuphi eitolo but kwamanje ngisaziphethela kimi abantu abafuna incwadi batshela mina and then ngiyabathumela ngiyabacourierla zona wena usayidayisa sikuwena umuntu makafika ifuna ucontact wena then bese ukwazi ukuthi umcourier yes uzosinikeza nama details ngasigcineni mhlawumbe kwalaba bangathanda ukuthi babe naye ngilokhu ngireferra la estoryin sakho ubukade usibhalele sona bafowethu ngiyazi ukuthi masuke kukhulunywa nge-rape it is one of the sensitive topic okanye matter la khona okungesinto into nje ongayithatha light that is why umuntu ereshiwe into yakhona ihlezi ithathelwa serious that is why nama 12 umuntu ngirephile leyo case le iba i-case eserious ngempela kulaba abakurepa akekho kwaboshwa akekho bonke nje kwayifanela nje bonke nje kwayifanela nje akekho ke waboshwa but sometimes mangicabanga
ngibonga uNkulunkulu ngayo ngithi because kuyafana umuntu bayambopha but wena still awukakaphuli usazubhlungu sesisepeinini yo mfethu yani yazi ngiyazama ukucabanga khona umntwana wakwafika la sasikhuluma naye wayekadereshiwe but yena wayeresha ubaba wakhe and ubaba wakhe wayimrephela izinto lezi kwakule zama rituals so utemrepheni kwakhe shithi wayezoba nemali eningi ngokuthi uriphe umntwana wakhe maybe it was an instruction from inyanga or whatever so a very 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 young child and mayesho ukuthi during this urealize manje ukuthi kwakuyi rape leya ngalesi sikhathi wayengazi ukuthi ube rape ngoba emncane kakhulu so ukhumbula manje bese mdala ukuthi yazi khonto yenziwa ubaba wakhe so we can't realize manje ukuthi hayi kwakade kuyi rape lento leya so ngabona ukuthi lento ye rape inakho ukungasuki noma biyenzekile ingasuki ihlezi khona so lo mntwana mayikhuluma lento ukhuluma ngento uthi yenzeka think wayinabo 5 6 7 around lapho so uzo realize manje seno 20 ukuthi something back ekhaya yenzeka and yenziwa baba wakhe you see so ngiyazi ukuthi wena njengoba uNkulunkulu yakusiza kuyo le matter le kwesisikhathi kuyenzeka ukuthi mhlambe kwayena uNkulunkulu ukunikeza okanye a direct abantu kuwena ababe ne process okanye ababe ne situation ethi mayifane nawo le bakhona abantu aseke bafika kuwe sebe experience it ama rape yes baningi and ekudileni kwabo nabo uyayihandlishe kanjani imitha yabo ngihandlelisa yazi ngendlela yakaNkulunkulu because ngoba mina vele angeke ngikhona ngikhuleka nabo ngibafundela izwi then ngibatshela amaqiniso wakaNkulunkulu ukuthi ngaphandle kokuqolela uNkulunkulu thina wasidala yebo ngomfanekiso wakhe nangesithombe sakhe so uNkulunkulu yena wasicolela and wasinikeza indodana yakhe ukuthi isifele igazi laphalaka so ngibatshela iqiniso elifana nalelo ukuthi bazi ukuthi kukho konke ukuqolela into yokuqala esifuze siyenze yes ngaphandle kokuqolela to be honest ngaphandle kokuqolela ukuphola akukho ukuhila ngihlale ngizwa abantu bakhuluma ngokuhila I want to heal wathi nginakenya ko healer you want to heal but forgiveness uyibeka emuva forgiveness into yokuqala uforgive aqala uhila muva sure lo muntu lo yamcolela ukuripile whether uyamazi or awumazi mbize tshela uNkulunkulu ukuthi baba ngiyamcolela uzibani ngiyamcolela ungiripile ungidlengule ungenze yonke into ngentando yakhe nangomoya wakhe awungabuyi kuwe baba kodwa ngiyamcolela abekho kwahlangana nabo kulaba abake bakurape okwahlangana nabo usuhilile uyi-1 ongengahlangana naye uyakubona mangihlangana naye nje hayi kunomali nje hayibo akathuki nokuthuka nje kunomali nje kuwena I can't believe this uyazibonela nje la it's business as usual yena kunomali kunomali that's why uJesu wathi 70 times 7 uJesu bekazi ukukhuluma ngani uJesu bekazi ukuthi ukhuluma ngani uJesu wayeprofita lento le phela umunye umuntu wayebekazomlanda kabi hey wena uyakhumbula wena ukuthi wangiyenzani kuphi so uyabona ukuthi it takes God ngempela ukuthi ukwazi ukuthi uenjoy into esuke ifana naleyo ke but since wamkela uJesu awukaze uze ube
nayo into okanye ngizothini ama-attempt okanye into ethi mayicishe ikubuyisele emuva kule nto ophume kuyona? Since ngamukela uJesu ngake ngaba nayo kayi-1. Ngomunye ubhuti u-rally taxi, so bengigibele kuye ngiphuma emsebenzini, ngiphuma ku-night shift. Okay. Atry ukwenza lezi zinto lezo, so ngamtshela ukuthi hayi manje wena-ke mina ngiyokunikeza uNkulunkulu wami, uNkulunkulu uzokubulala. So yazi umuntu ongamtshela ngokubulala uyathuka. Wathuka lo baba loya, and then since that time azange asaphinde ayenze lento leyo. Like bekadlala ngapha ama-action bekayenzani? Beka wona lo ufuna ukudlwengula. So ususele uyi-1 eteksini lapho? Bengisele ngiyi-1 eteksini, and then langa lakhona amateksi ungathi amateksi wethu wala mina ngihlala khona beba strikeile. And then baqela amanye amateksi ukuthi sicela nisithathele abantu bethu edrobheni nibayehlise esibhedlela saseRankuwa. So manje bengisele ngiyi-1. Okay. So mawusitshele ke nala wenza lo msebenzi lo kaNkulunkulu nje esayidini, uyashumayela ama-open air, kuma-open air, uyawina imphefumulo to kuKristu, basindiswa abantu. Ikhona indlela yokuyenza ukubalandelela noma awunayo ingqondo okanye the idea ukuthi one day you wanna start i-ministry? Ministry wami for now yiwona loyo. Yes, ministry wami for now yiwona loyo, ukusiza nabafundisi ukuthi mabana challenge ku ministry wabo ukuthi lana fuze wenze so, uNkulunkulu uthi lana wenze so. It's just not abafundisi, they are so difficult because abanye abalaleli uNkulunkulu, abanye but ngomusa kaNkulunkulu angithi uNkulunkulu makakuthuma ade hamba uyonceda loya uyena mangabe akalaleli uyakutshela ukuthi akalaleli, idlulela phambili. So kwamanje uministry wami seseyiyona lo wasestradini, ama-outreach, ama-open air, then restoration in the churches. So awunayo the idea yokuthi uqale isonto one day? Hey, not for now. Not for now. Hey, after what I've been through. Why? It's a story for another day. Why? You once started? Yes, khona la bengi-starte khona la uNkulunkulu angisusa khona. Okay. Bengakhe i-shelter khona. Okay. Yes. Oh, but uyiqalile i-ministry. Bengiyiqalile. Ongathi yakhumbula ukuyisho leyo. Yes. So yafaka kanjani? Lapho ngikhulekela indawo, bekune stronghold kuleyo ndawo. And then number 2, some men of God bebang attack. Yes, bebang attack spiritually, and then they had ended up bathumela umuntu bengithenga indawo kuye ukuthi athengise le ndawo leya, iloko ine structure, iloko ngibhadalile iloko. So ngathi ngifika ngathola kunendlu kuleyo jarda. Yes, ngathola kunendlu, but bengibone before ephupheni. And then ngibona lo mama lo angiphindisela imali yami, and then ngathi mangikhuleka ngayo umoya ingcwele wathi fuze usuke lapha. So mangifika ngathola ukuthi vele kunendlu. Mangibuza lo mama wangitshela ukuthi angitshela ngabafundisi ukuthi abafundisi bavula amasonto lesikhathi se-COVID 2021. Okay. Wathi abantu bavula amasonto wena bengakavuli mina isonto, wena ukavula isonto. So abafundisi bakhathele uwo. Asho wena? Yes. Hayibo.
lisho ukuthi baya kuyena aside. Yes, basebenzise yena, yes. So that's why I had to ukuthi ngiyosusa le structure lesa ngidemand imali yami back. And njengoba ngiyibonile ephupheni vele wanginikeza yona back. Why ungayanga kwenye indawo? No, yazi maybe same residence but again a different. Izinto zakaNkulunkulu ziso uNkulunkulu fuze simlalele. Yeah. I had ukuthi ngekhaya ngiyokhuleka ngayo. Ngibuza ukuthi baba ufuna ngenzeni? Ufuna ngiphi? Wathi kwamanje wena hamba estradini, ngikufuna estradini. And le ndawo angithumeza kiyo kakhulu. Vele there is a lot of confusion ngoba kunabafundisi ebebalapho abaye bayenza ihlangahlangana. So restoration yaleyo ndawo. Okay. So usukwaya kuleyo ndawo for ukushumayela ki-open air? Yeah, ngenza ama-open air khona namanje. Same ndawo? Yes. Uyambona lo mama lo? Sukwambona? Oh, leya la ngisusa khona i-structure. Since ngasusa i-structure ngisayi. Uyanga ne-open air khona? Angakayi since. Amele uyise. Amele uyise phela. Ngithi ngithinka ukuthi assignment yakhe yaphela khona. Mina ngicabanga kanjalo ngoba uNkulunkulu wangikhombisa ukuthi kuvulekile kunokukhanya. Eqaleni bekumnyama konke, kuvulekile kunokukhanya. Then abantu sebathola imisebenzi. Yazi kumnandi nale crime le yabe ilapho ayisekho. So ngicabanga kanjalo but uNkulunkulu makafuna ngiphindele, hayi ngizophindela for i-revival. Hayi inkosi ayikwenza umusa ngempela ubuyele kuleyo ndawo ma ukuthi ngempela le assignment ibingakapheli lo wenikezwe inkosi ukuthi uhambe yenza kule ndawo ma uthi ngempela ingakapheli mayikwenzela indlela ukuthi ukwazi ubuyele ukuthi uyoyiqedela lo msebenzi ma uthi khona wasalayo lapha. Buka manje ngabe unebandla. Did you have the name of the church in your mind? Yes, what was it? Yona lo ministry wasestradini, the power of the word. Oh, usaqhubeka ngawo. Yes, the power of the word ministry. Mama, siyabonga kakhulu. Sesifike ngasekugcineni. Ngikhumbula ukuthi besikhulumela ngencwadi yakho. Mhlawumbe ungasipha ama details ukuthi incwadi yakho mhlambe bayithola kanjani njengoba usushiyelwe ama details noKorea, weKorea kanjani, zonke lezi zinto lezo ke mhlambe kwabafisayo ukuthi babe nayo. Okay. Inamba yami is 083 yeah 8564 yeah 188. bakhona ukuthi bayi order lapha. Yes. Okay. And then ama-Korean okwasebenzisa kaningi ngisebenzisa iPepsi but kunomunye uthola athi mina ngithumele angithi azifani. Omunye athi ngithumele ngePostnet uyabona. And then the price of the book? The price of the book kahle le ncwadi zi2 but this one ekhuluma ngama rape is 180. 180. Yes. Okay. And then OZ2 the other one ekhuluma ngani? Nayo ikhuluma nge-forgiveness but yona ikhuluma kakhulu ngabantwana. Ifundisa ngabantwana how to navigate parenthood. Okay. Yes. Yona imalini? Yona is 220. 220 yona. Zonke zitholakala kwena? Yes. Okay. Kuyona leyo number le kade usinikeza yona. Yo. Bafowethu siyabonga kakhulu njoba nilapho emakhaya. I hope ukuthi you guys have gained something kuyo le chat le yethu yanamhlanje. And ngiyacela ukuthi mhlambe it is your first time la, please make it a point to subscribe on our channel so that you won't miss any of our upcoming episodes. And nakulabo futhi abafila ukuthi they can partner with us kulo msebenzi wa online njengoba sinokwenza inkonzo senze imkhuleko zonke lezi zinto ezihlukahlukene sibiza ama guest efike khona lana eqhubeka ivangeli. If you want to partner with us akhona ama details lapha kwi comment section. We'll appreciate ukupartnerisha nathi. Inumber 0788 417 844. Maybe you can even use the same number ukusipha maybe ama e-wallet ukusipha maybe ama cash send
kanjalo futhi nokuthi mhlawumbe uyenze nama transfers kulabo abasebenzisa ama bank, you can use even the same number ukuze ivangeli siliqhube njalo lapha online. uNkulunkulu esiza kakhulu ke siyemkholwa nangayisupport yenu ukuthi njengoba silokhu siqhubha nje umsebenzi online kanje sithinta impilo zabantu, uNkulunkulu yabathinta abantu bakhe kanjalo abantu bayasizakala. I've seen a lot of people benefiting from this ministry, benefiting from this platform, so we thank God kakhulu. Mama, amazwi akho okugcina before sikudedele usuhamba. Amazwi ami ogcina ukuthi ngiyabonga ukuthi uNkulunkulu anginikelela ithuba ukuthi ngizonikeza ngetestimony yami ukuthi abantwana bakaNkulunkulu bakwazi ukusizakala, because I know ukuthi uthola ukuthi undlule lapho but awazi ukuthi yini fuze uyenze. I remember umunye usesangitshela ukuthi uphuma kuma psychologist 7 times but still akaphuli, still akaphuli. Bamnikeza ama number wami ongifonela and then ngakhuluma naye lo sisi lo wabuza wangisendela testimony wathi yena uyabonga upholile. So ngicabanga ukuthi lo fakazi lobu buzayenza impact abantwaneni bakaNkulunkulu. Ngiyabonga. Wow, siyabonga kakhulu mama ukuthi ufike la uzoshare lesi sikhathi nathi. Bafowethu siyabonga kakhulu lapha emakhaya. Mhlambe if nawe you one day you wish to come to a platform yethu, ngasithinta our WhatsApp line 0788 417 844. So khona ukuthi usithole lapha. Mhlawumbe ungenza i-call nje, wenze i-WhatsApp yenze kube lula. It might be a voice note or yenze i-text. So we appreciate that. Sibonga kakhulu bafowethu, sicela sibambe lawa namhlanje sibonane kwi-episode yethu elandelayo. God bless you. Amen. Siyabonga mama. So you got my message? Oh yes man, sengitholile ukuzala. I think I'll have to rush. Hayi use